ikkinchi turli bo'lacak. Mında biz aşıy qaydır bilan jiliymiz. Nihatli tamli bo'lsa da jilete. Kunda olmani aşay olmaymiz. Kunda vinograd aşay olmaymiz. Bari jilayshaymiz. Bizga u son tamsizlana boshlaydi. Nihatli tamli bo'lsa da. Amalga ujmoqdagi jimishlar Allohdan kishi bir qashanda yetmas. Tega ko'rasi bor ekan-da. Aşağıya rizqlarimiz bor ekan ijmoqda, inshaalloh. Ham oltinchisi motor zotli kiyimlar. Motor zotli. Biz bunda nihatli motor kiyimlarni ko'rsak-da, anday zotli kiyimlarni ko'rganimiz yo'q hali. Anday motor ko'ylaklarni ko'rganimiz yo'q hali. Ham gil yesh bo'lgan Tan qalırlıq, motor qiyafətli xur qızlar ham xur yigitlar bo'lurdi. Ansa endi sizga o'zingizga qoldirayım. Ko'z oldingizga keltirga nihatli motor qizlar ham nihatli motor yigitlar bo'lur. Turna biz aytib turibmiz endi. Ham davom etamiz. Dalg'ingina og'a turgan suv, bol, xamir ham sut yilg'alari. O'ylab qarasiz. Kishi narsalar ayma shu yılğa onun yanında ağar. Süt tilese, süt yılğası. Bal tilese, bal yılğası. Xamirdan da isirtkiş bulmaz. Olmandagi xamir isirte. Amalki ujmoqdagi xamir isirtmez. Bik motor, bik shunday xush ta'mli bo'lur. Hem cennet ahilleri yefek kiyimlerden yürürler. Onlar 33 yaşta bulur. Onlarga ferişteler hizmet eder. Uylab qaraysiz. 33 yaşta buluruz inşallah. Kiyimler de yefekten bulur. Hemandağı cennet ahillerine kimler? Ferişteler hizmet eder. Uylab qaraysiz. Hem cennet ahilleri narsagina tilese de tilekleri şunduk turmuşqa aşar. Nindi tilek bolsa, şu vaqtda şu tilek seni aşıracak. Yani eğer biz bir jimishni aşıra tilesek, bunaqa qarasiz. Bir jimish aşıra tilesek, og'ash yonina borara kerak tugul. Og'ash o'zi senga shu jimishni so'zar. Bir ağaç türlü jimishlarni verir. Hem sen qo'lni so'zmaysan, ağaç senga qo'l so'za. Shu jimishni berib. Shuning uchun aytaylar, biz ko'p ko'z oldimizga keltirishga tirishsak da, uni keltira olmaymiz, ijmoqni, jannatni. U dunyo turmushi bilan bir shekilda solishtirilmaydi. Bunda nihatli rohat bo'lsa-da, jannat bilan solishtirib bo'lmaydi. Bunda rohatlik u vaqtlicha. Hem Allah'ın 100 nimetinden kişilerge birsigina bu dünyada berilse, 99'u cennetke kalgan. Yani ko'rasiz, Allah Teala bizga o'zining ne'matlaridan birsigina dunyoda berdi. Birsigina dunyoda berdi. Yani cennetdagi ne'matlar 99'ga ortiqroq bo'lacak. 99 degan son u imla shu 99'ni anlatmaydi. U ko'pchilik sonni anlatadi. Ya'ni tag'in da ko'proq bo'lar. Allohni bor ham bir deb tanigan, u qo'shqancha yashab, ya'ni amirlarin o'tab tiyilgandan tiyilib, sinovlarda ham g'iybatda sabrlik ko'rsatgan ham Alloh rizolig'in Allah'a tirishib yashovchi musulmonlar Allohning zo'r rahmati bilan jannatga kirir inshaalloh. Ham Alloh taolo Qur'on Karimda da Zumara surasining 73-75-oyatlarida aytadi: "Taqvo bo'lganlarni turkum jannat yonina kitirirlar. Ular kelib jetgach, jannat soqchilari eshiklarini ochar ham aytir: Allohning salami,
rahmati va barakati bo'lsin sizga. Kirigiz ham bir yerda mangiga qoling'iz. Jannatga loyiq bo'lgan kishilar esa aytir, o'z va'dasini o'tagan Allohga maqtov bo'lsin. Inshaalloh shu turkumlardan bizga bo'lirga nasib aylasin. Jannatga kirgan turkumlardan. Hamda jannat turundagi qo'y bir Qur'on oyatlari keltiriladi. Birinchisiga o'qib ketamiz. Baqara surasining 25-oyatida aytiladi: "Iymon keltirib igilikli amallar qilganlarni shodlik bilan suyundir. Ularga shishmalari og'ib turgan bog'chalar, andagi jemishlar bilan rizqlantirilgan soyin ular bu elik totib qaragan rizqlardir" deb aytir. Ammo ularga barichik o'xshagani g'ina keltirib berillardir. Jannatda ular uchun pok jifatlar bo'lar. Ular onda mangilikka qolashaqlar. Ham Imron surasining 133 ham 134-oyatlarida aytiladi: "Robbingizning yorliqovuna va taqvo musulmonlar uchun azirlangan jannatga, ko'klar ham yer kabi erkin o'ringa umtiling'iz." Ul da jannat. Sof musulmonlar mulliqda da, yo'qliqda da yomart bo'lganlar, ashu saqlamovchilar, kishilarning kimchiliklarini kechira biluvchilar uchundir. Alloh igilik qilganlarni suyadir. Ham ta'mir oyat, Tavba surasining 100-oyatida aytiladi: "Birinchilardan bo'lgan muhajirlar va ansarlardan ham ixlosdan ularga yarishuvchilardan Alloh qanoat qildi. Ular da Allohdan rozi bo'ldi. Alloh ularga mangu yashar uchun chishmalari og'ib turgan jannat bog'chalari azirlagan. Mana bu eng buyuk o'ng'ish." Alhamdulillah. Ham darsimizning davomida jahannam degan tema bor. Jannatda bo'lib qaytdik. Kayflaringiz ko'tarilgandir. Jannat bog'chalari, jannat ne'matlarini eshitib, ammo lekin biz bilirga tegishli bizda jahannamda narsa bo'lishag'in. Alloh saqlasin, anda kirga bizga nasib aylamasin. Jahannamda u narsa yer turmushida Alloh taolaning borlig'ini iymon keltirmagan va uning oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarning haqlig'ini ishonmagan. Так. Jahannam yer turmushida Alloh taolaning borlig'ini iymon keltirmagan ham uning oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarning haqlig'ini ishonmagan, shulay o'q iymonli, ammo gunohli amallar qilgan kishilar uchun azirlangan oxiratdagi jazo o'rnidir. Ya'ni anda kimlar? Kafirlar, munofiqlar ham gunohli musulmonlar kirajak jahannamga. Ham qiyomat kunida hisob bitgandan so'ng kafirlarga gunohlilarga jahannamga kirishga amr etilir. O'ylab qarasiz. Hisob bitgandan so'ng jahannamga kirishga amr etilir. Ular shunda kelgach, soqchi farishtalar jahannam eshiklarini ochar ham aytir: "Sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi payg'ambarlar kelmadimi? Shu to'g'ri yo'lning hukmlarini anglatmadimi?" Ham jahannam ahllari da: "Ayyi, ular keldi, lekin biz ularga yermadik. Alloh so'zina ishonmadik" deb aytir. Ham shundan so'ng farishtalar: "Shulay bo'lgach, jahannam o'tini kirigiz" deb jahannamga kiritib jibarirlar. Zumara surasining 70 ham 72-oyatlarida shulay deb aytiladi. Ham jahannamdagi qo'tish hallar turida keseta turgan shoxti ko'p oyatlar ham hadislar bor. Birsida Baqara surasining 24-oyatida aytiladi: "O'tin o'rnina gunohli kishilar bilan toshlar yog'ilib, kafirlar uchun qizdirilgan o'tdan saqlaning'iz" degan Alloh taolo. Qarasiz, o'tinlar gunohli kishilar bo'lar, ham toshlar bo'lar. Alloh saqlasin. Shu o'tinlardan bo'lirga nasib aylamasin.
Һәм küfрлекләре аркасында җәһәннәм утына әлегүчеләр турында Аллаһ Тәгалә әйтә, бозыклык кылучыларга карата әйтелгән Раббыңның сүзе менә шулай раслана. Моны Аллаһка ышанмау, аңа буйсынмау бик аяныч нәтиҗәгә китерәчәк дип аңларга кирәк. Шуңарда без туктап калыйк. Һәм монда дәвамында җәһәннәм газаплары темага кереп кителә. Әлбәттә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безне иң беренче җәннәт белән сөендерде, соң җәһәннәм белән куркытты. Ва ахру дәъвана алхамдулиллаһи раббил аламин.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kim bugün turdu? Dinle. Arzuy. Uzgan atnada söyleşken iyi başlaydı. Bizning transformatsiya, zo'r transformatsiya boshlandi. Biz o'zimizni o'zgartira boshladik, shundaymi? Shunga ko'ra biz söyleşi adna sayın boshlaymiz. Bir kundan gina, shundaymi? Tahajjudga turamiz dinle, shundaymi? Inshaalloh. Shunga ko'ra kim bugün turgan? Alloh Rabbimiz qabul etsin ham kelasi atnada da unutura kerak değil. Akim yana eshitdi, qo'shilasiz, yami? Yaxshi? Eshitasizmi? Eshityapmi? Anlashyapmi? Habibar. Tahajjud namozi turida so'z bora. Jumga kuni tahajjud namozini o'tiramiz, ya'ni. Yaxshi? Soat, ikkida, birda manda qo'shan joyingiz, nechik joy bor sizga? Turib, shulay 2 rakat namozni o'qi, bek ajrli bo'lar. Chunki uning turida ko'p hadislar bor, shulay. U mu'min kishining halin ko'rsatadi, darajasini ko'rsata turgan, fazilatini ko'rsata turgan namoz u, ya'ni. Shulay. Shunga ko'ra taqdim etam butuningizga da qo'shilirga shulay. Chunki o'sharga kerak. Shundan boshlaylik inshaalloh, yami? Oldagi kunda u kunlarni inshaalloh orttiramiz. Hamda tag'in istama hali uroza tutuni da boshlarmiz, shulay. Nafila ham sunnat urozalarni bi'iznillahi taala. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Shin maqtov barcha g'ilamlarni, yer ham ko'klarni yaratuvchi, yer ham ko'klar orasida bo'lgan barcha maxluqlarga ham jon egalarini rizq berib, ularni tarbiya qilib turishi, bu dunyoda adashmau ham sataşmau uchun, bizlarga durust ettirib yashash uchun Qur'oni Karimni bo'lak etib beruvchi Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz hamda sanalarimiz, ham cheksiz shukronalarimiz bo'lsin. Ham barcha g'ilamlarga nur ham rahmat bo'lib jibarilgan Allohning xoh kelishisi suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, uning ahli baytina va sahobalarina Allohning salami va barakati bo'lsin. Ota-ona haqqi turida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bo'ladi deb aytadi. Nasta'uz billah. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. يعني الله faqat Allohga g'ina ibodat qilirga ham ota-onaga ezgilik etarga hukm etdi. Ya'ni amr berdi. Agar sen esan chaqtoqlarning birsi yoki ikkisi de qortliqqa erishsalar, sen ularga ufta dema va qahrlama, kayflarini jibarma, balki ularga har vaqt yumshoq va muloyim so'zlar so'yla. Bani Isroil surasining 23-oyatida. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ota-onalarga qarata itoatli bo'lish kerakligini har vaqtda o'z sahobalarına so'yladi. Ota-onalarga qarata. Ham bir vaqt sahobalar ondan eng yaxshi amal bo'lib narsa turadi deb so'radilar. Ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vaqtida o'qilgan namoz deb javob qaytardi. Ham sahobalar ondan so'ng deb qiziqsingach, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ota-onaga qarata marhamatli bo'lu deb javob qaytara. Qarang, namoz o'qigandan so'ng bizning g'ibodatimiz nima bo'lardi? Ota-onalarga xizmat etuvdir. Xizmat etuv. Onlarning kayflarini tushirmaudir. Ham Nisa surasining
36 oyatında Alloh Rabbimiz bizga savobli, xayrli amallarni sanab ketadi. Estağfirullah. Va'budullah ve la tushriku bihi shay'a ve bil validayni ihsana. Yani Allah'ның o'zinagina ixlos ibodat qiling'iz. Ona hech kimni, hech narsani tengdosh qilmag'iz. Onları ota-onaga ezgilik etingiz. Allah Subhanahu taala Qur'oni Karimda shuni aytadi. Menga ibodat qilgandan so'ng ota-onalaringizga xizmat etingiz deydi. Ham buyura, amr etdi. Allah Subhanahu taala amr qilgan aybirni biz o'tirga tegishlimiz. Bizning uchun farz bo'lib turadi. Islom dinida ani kishining darajasi ham o'rni ayrisha yuqori bo'lib turadi. Chunki u 9 oy davomida bizni qorninda, yuragi ostinda bizni toshib yuri. Kuchli o'rtalar kishirib bu dunyoga tudira. Sonra bizni tarbiyali, imzita, bizdan kishi yasay. Tunlar uxlamay. Bütün vaqtini bizga beradi. O'z bolasi uchun tirishadi. Ham shu sababli aningni ranjitu, o'pkalatu, hatto atingni ranjituga da qaraganda da zo'rroq bir gunoh bo'lib turadi. Bu bizga ma'lum bir hadis bor. Bir vaqt sahobalarning birisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ray, "Men kimga ko'proq itoat etayotishman?" deb. Ham suyukli Payg'ambarimiz "Eningga" deb javob qaytaradi. So'ngan ham Payg'ambarimiz "Eningga" deb javob qaytaradi. Ham 3-chi topqir so'ray, "So'ngan kimga ekan?" 3-chi topqirda "Eningga" deb javob qaytaradi. So'ngan etingga. Ko'rasizmi? Nashushi dinda bizning agar 3 topqir birga aytilsa, demakki biz ona ahamiyat berishga tegishlibiz. Demakki biz shu aybirni ko'z oldimizga olirga tegishlibiz. Ya'ni ani bizga ko'p xizmatlar qilirga. Kim bo'luga qaramasdan Chunki so'nggi oralarda yoshlarning ishtirga turib keladi. Mana aniyim jahil dilar, dinsiz dilar. Ulardan voz kechishlar. Biz musulmonlar kimga erga tegishlimiz? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga oning kabi bo'lirga tegishlimiz. Hech munosib turishga tegishlimiz. Payg'ambarimiz kabi bo'lirga. Payg'ambarimizning ona Süt anası kelganda, u kim edi süt anası? U musulmon tug'il edi. Onun yonına kelganda, u hurmatlab, onun ostına o'zining shapanini jayaydi. Hurmatni ko'rsataydi. Ya'ni u onlardan voz kechmadi. Ya'ni bizda musulmonlar bo'lgan uchun bizda anilarimizga hurmatni ko'rsatishga tegishlibiz. Onlar kimler bulurga qaramasdandı. Dinsizler bolsalar da onlar hürmetke layıklıdır. Hem Allah Teala'nın rızalığın olurga tilagan, kıyamet günde qutuluğa hem cennetinin yukarı derecesine erişirge ümit etken her kim Allah'a itaatli bulsun. Gamel defterleringizni ezgi gameller bilen tuturup zo'r ajrlarga, savoblarga erishishga umtilik jamoat. Ham Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan to'g'ri yo'ldan borga tirishik. Chunki u bizni igilikka shul hisobdan aniga qaratada igilikli bo'lirga undadi. Anilarga itoatli bo'lirga undadi. Ularga ranjiga yaramay. Ular bizni tergasalar da ularning haqlari bor. Tirgerga. Ular bizga so'qsalar da ularning haqlari bor, bizga sug'arga. Ammo lekin bizning haqqimiz yo'q. So'z dashirga da haqqimiz yo'q.
Әбу Хурайра радиаллаху анх әнисенең өеннән чыкканда һәр вакыт ишек янында тукталып түбәндәге дуганы кыла торган иде. Һәм тыңларыз, нинди матур дуга. Әнием, сиңа иминлек телим, сиңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте һәм мәрхәмәте булсын. Һәм әнисе дә, сиңа да улым, иминлек, Аллаһның рәхмәте һәм мәрхәмәте булсын, дип әйтәдер. Һәм дәвам итеп, улы әнисенә, мине кичкенә чагымда тәрбияләгәнең өчен Аллаһтан сиңа рәхимлелек сорыймын, дип әйтә иде. Һәм әнисе дә, үсеп җиткәч тә мине куандырганың өчен Аллаһның сиңа рәхимлелек сорыймын, ди. Һәм һәр вакыт әнисе янына килгәндә шул ук сүзләрне әйтә иде. Карагыз, килгәч тә дуга кыла иде әнисе өчен. Һәм киткән вакытта да дуга кыла иде әнисе өчен. Рәхмәтләрен әйтә иде шундый матур-матур сүзләр белән. Һәм без килгәндә нинди сүзләр әйтәбез, һәм киткәндә нинди сүзләр әйтәбез? Привет, пока. Шул белән шикләнәм безнең сүзләребез. Ягъни без дә сүзләребезне туландырыйк, матурлыйк аларны дугалар белән. Әниләребезгә, әтиләребезгә дугалар кылыйк. Аларга рәхмәтләрне һәр вакытта әйтеп барыйк. Һәм Кур'ан Кәримдә дә булай дип әйтелә, нәстәгъиз биллаһ, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ve onlara şefkat edip rahimlilik kanatlarını jey ve eyt, ey Rabbim, onlar meni kişkine çağımda merhamet bilen üstürgenler kebek, sen de onlara dünyada hem ahirette şefkat kıl. Ben İsrail suresinin 24. ayetinde. Hem elbette biz biliriz, anilerinin duaları, etilerinin duaları bik güçlü bula. Onlar bizge nindi dua kılsalar da, nindi sözlerini etseler de Allah Teala şu dualarını kabul ete. Hem şunun turunda bir rivayet getirile. Bir vakit günahlı bir kişi yaşagan. Günahlı bir kişi yaşagan. Onun enisi bik imanlı bulgan. Улын шариғат хөкемнәрен үтәргә чакырган, гөнаһлы эшләрдән тыелып, тәүбә кылырга өндәгән. Ләкин улы әнисенең сүзләренә колак салмаган. Элеккечә яшәвен дәвам иткән. Көннәрдән берендә ул бик нык авырый башлый. Һәм урын өстенә ава. Үлем сәгате якынлашканын сизеп, ул әнисеннән: "Әнием, мин үлгәннән соң мине каберемә кадәр озата бар. Мине ләхеткә төшергәндә син дә анда төш. Минем муйныма аягыңны куеп, карагыз. Күз алдыгызга китерегез. Муйныма аягыңны куеп әйт: "Я Аллаһ, мин аның гаепләрен кичердем. Син дә аның гөнаһларын гафу ит", дип үтенгән. Һәм әлбәттә, улы үлгәннән соң кайгыга баткан ана улын күмәргә кеше дә таба алмаган. Улын үзе юып, кәфенлеккә төргән, җаназа намазы укыр өчен акча түләп 4 кеше яллаган. Һәм зиратка аны озатып баручылар да шушы 4 кеше һәм әнисе булган. Һәм мәетне озату күренешен галим, ягъни табиин ибн Абан бин Абу Гайш күргән. Мәетне озатучыларның бик аз булуы гаҗипләндергән аны, һәм ул аларны куып тотып, табутны алып барырга ярдәм итешкән. Зиратка килеп җиткәч, мәетне кабергә төшерер, әнисе улы кушканча эшли. Ягъни кабергә төшеп, улының муенына аягын куеп: "Я Раббым, мин аның гаепләрен кичердем. Син дә аның гөнаһларын гафу ит", дип ялварган. Һәм әнисе күтәрелгәч, каберне җир белән күмәләр. Шушы галимнән кала, барысы да таралыша, галим үзе генә калгач, кабердән бер тавыш ишетелә. Дөрестлектә, әнисе аның гаепләрен кичергән күрә, Аллаһ Тәгалә дә аның гөнаһларын кичерде. Уйлап кына карагыз. Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы кешенең, шушы малайның гөнаһларын кичерде. Ни өчен? Әнисе ялварган өчен. Әнисе Аллаһтан сораган өчен.
Шуның өчен без дә әниләребезнең дугаларын алыйк. Аларның фатихаларын алыйк, аларның ризалыкларын алыйк. Аларның дугалары, аларның ризалыклары безнең бу шушы әле теге тормышта түгел, бу тормышта да безгә ярдәм итә. Алар бездән разый булсалар, без бу дөньяда да рәхәт яшибез. Һәм әлбәттә, мәңге сәгадәткә дә ирешергә безгә ярдәм итә аларның риза булуларыдыр. Һәм әлбәттә, Пәйгамбәребезнең сүннәтләрен үтәргә тырышыйк. Ул ничек яшәгән? Ул ничек сөйләшкән? Ул нәрсәгә безне чакырган? Шуларны бөтенесен без үтәргә тырышыйк, җәмәгать. Чынлыкта сәгадәт шунда, шушы сүннәтләрдә, шушы сүзләрдә, Пәйгамбәребезнең тормышында. Һәм аның тормышын без бик яхшы белергә тиешлебез. Аның тормышын белсәк кенә без өйрәнәбез үзебезнең әти-әниләр белән сөйләшергә. Без өйрәнәбез, үзебезнең балаларыбызны тәрбияләргә өйрәнәбез. Шушы сүннәтләрне белсәк кенә. Пәйгамбәребезнең тормышын белсәк кенә. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما قاد وقام. صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Saflarınızı tığızlarınız, tekizləriniz, boşluğunlar. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال سبحان الله ذو الكمال الحمد لله ذو القدرة الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير Alhamdulillah Rabbil Alamin. Biz davom etamiz bizning jumu'a sayin ismlar aytiladi. Kimlar yordam eta bizning madrasa tuzilishini boshlab yuborik. Sayfullin Sayfiddin o'g'li 3000 berdi. G'abidullin Ildan 1000, Ilduz Flor o'g'li 500, bir musulmon qardosh ismini bildirtmadi 2000, Sharig'iya xonim 200, Maqsudov Hakim Mas'ud o'g'li 1200, ham tam bir musulmon qardosh o'zining ismini bildirtmadi 2000 berdi. Gilfanova Fanziya Sharifyan qizi 5000, Hakim o'g'li Ramil 2000, Ibrahim qizi Alfiya 500, Yunusova Vazira G'abbas qizi 500, Ag'zamova Lasaniya Rifqat qizi 500, Badriddinova Zulfiya Faruq qizi 500, Sharifullin Halid Amir o'g'li 500, Kashapov Minhamad 1250, Sabitova Rahima Ismail qizi 3000, Sadiqov Ilgizar Renat o'g'li 1000, Davlatshina Minnur G'arifullah qizi 50000, tam bir musulmon qardoshi o'zining ismini belgilamagan 1000 berdi. Sag'itova Elvira Mullanur qizi 3000. Bizning borlig'i ikki jumu'a orasida 78650 so'm yig'ildi. Alhamdulillah. Ham albatta o'zlarining kuchlari bilan madrasaga yordam etuvchilar bor. O'zlarining xizmatlari bilan Ulda Girfanov Rifqat Zaki o'g'li, Sharifullin Marat Ahmadulla o'g'li, ham Rifqat aboyimiz tam bor, ism familiyasi belgisiz. Ham bizning Asfan Habibullin Asfan aboyimiz Ulda manipulyator bilan bek yaxshi yordam etadi bizga. Shu yordamchilar Allohga shukr, Alloh taolodan rozi bo'lsin. Alloh taololarga manda tuzilishda qatnashgan uchun jannatdagi saroylarında nasip eylesin inşallah. Hem bir ilanımız var, o da Umra hacı turunda. Hazır Umra hacına barada televşiler yazılarga mümkün. 29 dekabrda bir gruppa jiyildi. Anda 2 o'rin gana qoldi hali. Kimlarning tilaklari bo'lsa rahim tegiz, yazılığız. 29 dekabrdagi
группага. Һәм әлбәттә язулар алар ачык. Кем 2019 елда хаҗга барасылар килгән кешеләр язылсыннар, умрәгә барасы килгәннәр кирсеннәр, язылсыннар. Иншалла, Аллаһ Тәала һәм аларның да хаҗларын кабул итсен. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربم сен безнең юктан бары төшә һәм сен безнең өчен хәерлесе белешә, безнең өчен хәерлесен кыл. Безнең кылган барча гыйбадәтләребезне, кылган намазларыбызны, әйткән зикр тәсбихләребезне, тоткан уразаларыбызны, биргән садакаларыбызны үзеңнең киң рәхмәте белән кабул ит. Нинди хаталарыбыз булса, шушы хаталарыбызны гафу ит. Укыда булган аҗр савапларында иң беренче сөйкле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям рухына, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи салам белән анабыз Хава радиллаһу анха рухланыштыр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи салам белән Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям арасында килеп киткән барча пәйгамбәрләр рухларына, әһле бәйтен, сахабалар, уламалар, әвлияларның рухларына ирештер, я Раббым. Һәм шулай монда дуга кылып торучы кешеләрнең нинди дуга өмет итүче әрвахлар булса, шушы әрвахларның рухларына ирештер, рухларын шат кыл, белеп кылган белмичә кылган гөнаһларны ярлыкка, соңгы урыннарны да җәннәттә кыл, я Раббым. Безгә, барыбызга да, монда дуга кылып торучы кешеләргә, аларның туганнарына, хәлал җифтләренә, балаларына, оныкларына иман байлыгын бир. Сау сәламәтлек бир, тәүфик бир, сабырлык бир, зиһин бер тел ачкычларын бир, хәерле гыйлемнәрне һәм хәерле байлыкларны бир, я Раббым. Бу дөньяда безгә Рахман исеме белән караган кебек, ахирәттә дә безгә Рахим исеме белән карап безгә мәрхәмәтле бул. Безне бер кашан да үз ярдәмеңнән калдырма. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Muhtaram cemaat, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizden bugün Cumhurba konağımız var. Onda İnsabızdan hürmetli hazretimiz, Diliye Nazarı'nın baş kazıyı, Celil Hazret Mine Sefer'de buluştuğumuzdan bilen Cumhurba katmıştı. Şu an nasihatlarına itip bitirmeye veririz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Aziz din kardeşlerim, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Seferden qaytıştı. Allah Teala nasip etti. Şu izgi Cuma günlerinde, mukaddes Mevlid aylarında sizin bir aşırı Allah Teala özünün cennetinde ve aşırı nasip kılsa idi. Büyük matur Mevlid ayı var. Mene vavasıyla üşüde bir neçe tapkır aytıp gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri turunda. Min koyu vakit sıra bilen anın ingilabını sünnetleri nerse diyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en zor sünnetleri cemaat namazı. Soy bitindi. Bugün bizning cemaat namazını ihtibarımız yitip bitmey. Cuma'ga jıyılabız, bütün namazlarda tolup bitmey turgandır meşit. Bigerek de ikindi akşamlarda
Моңа игътибар итсәк, икенче зур сөннәт без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шәфаатенә яшик дисәң, безнең гаиләләребездә тәртип булырга тиеш, һәм балаларыбыз күп булырга тиеш. Һәм инде тагы бер без тынычлыкның кадерен белергә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм мөселманның теленнән дә, кулыннан да башка мөселманнар димәде, башкалар зыян күрмәсләр диде. Ислам, мөселман, сәлам, сәламәтлек бөтенесе бер тамырдан, тынычлык дигән тамырдан алынган. Менә шушы һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, иң зур җиңүгә караганда иң хурлыклы килешү хәерлерәк диде. Моңа Худайбия килешүе мисал булып тора. Менә шушы матур айларда менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы сөннәтләрне игътибар иттереп, Аллаһ риза булырга итеп үткәрергә, калган гомерләребезне Аллаһ риза булырлык итеп үткәрергә барчаларыбызга да насыйп кылсын. Бүген шунда матур итеп очрашкан шикелле, Аллаһның җәннәтендә дә очрашуларыбызны насыйп кылсын. Бик зур рәхмәт барчагызга да, шулай итеп җомга көнен зурлап, матурлап җыелганыгызга. Киләсең, монда машинаны күргәч, күңелләргә рәхәт булып китә. Шушыны кеше җыелган, Аллаһның рәхмәте булсын. Кашандыр без бу турыда хыяллана да алмадык. Алла Тәала шушы көннәрне күрергә насыйп итте. Бик зур рәхмәт барчагызга. Allah razı olsun.